Here Pomudepa Faith Homeopathic Clinic near Tsna. Omgushoni etna. Gamize be ready ze meje san kombejo ma home. Jinom den. E do ma se. Dog yemo akwa be. Yemo afishia panso. Afin kometo ye. Afisa se ne etiase. Nya me gususha. Ehya ye na nkwa. Yeah. Mama Faith nso jina na so. Kama. Bompa ye wachire. Omo ayaresa na mpa ye no so tue mu den. Kama. Mama Faith nkwa so nya mi hira pa oba. Inye nyama didi ne ma anim se ya. That's right. Ibi ya boko. That's right. Mama Faith afishia pa afisa se na ye nyina yete animu ni animu. Edume koso apomode pa. Nice one. And pension dey also ye hwe and pay hwe leaky gut. Leaky gut. Yes. There's a case be leaky as well. Ntokra ba ho. Leaky. Okay. The gut no. Your intestines. Onsono no. E dey hinketo na akese. Small one. Okay. Na so bi benya sa problem na. Na chese the line na was sa na sunu no. I damaged. Okay. Into my food particles. Any nearby once on him, it's milky into the lining. No, now from now I get it to the bloodstream now. Now I trigger autoimmune reactions. The basana it make of far or how I would do pee at the bandy. And conphobia, or many ye for ya dear hodua, or more complaining, me say we but what treatment be who at the cry a dear. Now ye yem hono. Ye wonyame build the gut microbe and more be form the immune system. Okay. Ewo ho. E basa na etimi destroy mo. Na ye feel more probiotics. Sa probiotics we no. Ya na ye emu ahodo bebre. Ye millions of them. Now say ni pedua bi here a particular kind etimi sisi sa na gut flora ni ema bibia ye kama. And when no ba Faith Homeopathic Clinic you know, by contain instead of probiotics, you know, you have prebiotic. Prebiotic cannot boama unipeduana kasa your immune system no. It produces the particular type here ma unipeduana. Until any trial and error. Aha, ye ma de be ma unipeduana kasa approve idea and I say I produce the particular probiotic na here no. Na aboa esisi oyem. Na onim say they say kwa America. One of the things an patient is sue doctors power for damages. Because of the side effect of medications a be affecting a binom gut system. Ama omanya ye fuyade ahodoa na ha omopa. And until Faith Homeopathic Clinic say, bra, never share fideni. When you sa gut microbe disorder ibi, akofa triggered reactions be brain e dia ba oni pedua etimi kofa autoimmune reaction be e de ba na wo ankasa oni pedua na kwammo je se ba ho ban no na ekutia wo ankasa wa pomoden e koba sa na e ha adwen pi eno nti wo ba ye gimre ahwehwe oni pedua no mahu de abetena oyem ho na ama wo nkoa oyem ya oya osusu ya check bibia wo ni stomach ulcer but yet we have many discomforts. Obi date me the call the lower abdominal ho. Obi so date me the ba the upper abdominal area. Na e cause all kinds of pains at the mouth. Mesro say you see festive season bi say ma eye edidie asemo a mesro enso so ye funya de so kra because umfa so aye aduane. Enu nti baby bia wo a wo hwe ya no pai no. Bra Faith Homeopathic Clinic ni yamwa o yem ho na nyoma ekoso na unhu ade kro no fabra na yentumi emwa if you say yehu se saa ade no itimi trigger depression ekofa infections ahodo nyina edeba unim se nipa omoja no eho na wonkwa wo na nyame nyansam na nikwa se ade bia kofra omojam amfa ekwan pa so no se moja no ade bia ko mojam a ade yare na excuse me se bibi ko mojam nikwa se bemwa ede yade e na eba enu nti no ohun se oyem ho no taye oya wanumro waye bia wa check it to stomach ulcer but still that's your sir Fabra Faith Homeopathic Clinic obi so ho na ne de na kokan the immune system no ama immune system na damaged intimi mo ho ban say ye na onso so ba emoapa e wo ho ma na about I want to say afis the celebrate na last year na Adom the year a chede sonko
edema ona oba faith homeopathic like kunafo ma ne mema ne de kunafo mema aka ho okay to ye bema ye kunani we oba ye kunani a ye say bra faith homeopathic clinic oba fa card ne kan bra bejo ntoma bejo mu bejo sadi ne o anwa ene nneoma kakra ka ho kopam hye na aduane no no ane didi e ma ho ntow kofo bebre complain say omo ba na ye hwe omo especially omo stomach ulcers no omo so omo hoto omo wi a na omo num atoso na say omo appetite sorry so to da bia na botom nye enu nti ye kyesa nneoma we nyina e de aboa ama afiwe no bronya no e be special kra it's happening across Ghana your branches bia Bogoso Landry Managers Road ewo Koforidua Takrade oba Anaje Police Station chenwa ekoso omo enkran hanso so ekoso Santa Maria Abuya Junction Kumasi okọ ahnema kokobin 18 wa ekoso nemo onse bronye bidura omo sasabro na se ahotutu yade no etama ne ho so pa enam weather na ebesesa na wona ebeba ne besro we obi a wasa condition a meto me safrel Fabra Faith Homeopathic Clinic be chef denim when you arthritis osteoporosis and now say osteopenia spondylosis so kon achi na ba osisi e honum ni nyina sa nyoma we nyina no nim say gut etimi eliki etimi kofa sa nyoma we nyina edeba most of the time no sa arthritis na nipa for say a bone break and also obi a chevra man ka say mo bunko na deba but infection bi so etimi deba as a result of autoimmune disorders no etimi kofa sa arthritis we nya ebi etimi debra etimi sro ohun say okotodwe wapo no aposo eye oya ehwa ne hwa ho na etan o tane a entane o bende a embende a misro Fabra Faith Homeopathic Clinic na yentumi emboa na yedi enro eni fidie bebre ena asa be ka ho just a month ago misro bra ya de bia e how bia o de eni are ho just come to Faith Homeopathic Clinic oba boa ho say o be ginro akosa ho ya de ho ye me try because ye hu de how ye me wodro e be gemra hwehwem a diagnose ehu ade bia e how ansa na ye twa edro e de ama sojani ya oba ya o te wheelchair ma sojani be ma pa chese ya de atwach na suddenly ya obehwa o te ade ma ye de ta wo gu na beti so a na no nsuo ban gu ma na ya rehosem but asidan kan ruade say obi a wheelchair na de ni be wura ho no okono no na nantikotena kam say fish you no kwa no onye nnu no edne drum pempe so bi mesro wo de na de na ha wo na ase na etatai ho a ekọ na aba obufuno wanom sunsunu ekotwi ko breman but still enko to de bi kwa ase wo fie ni so afie bia ema wapo no wapo so transfer akochepe na wo na ase peja wo ma ekọ na aba mesro Fabra Faith Homeopathic Clinic wo yoba wonso so won so menses no they say ashas it me ba twice in a month obi de kra to me cut 3 times obomodin na twa nso so a bosome miensa ko bosome nsia na wonsan hu mojanim ni nyina ye ho say the abuse of contraceptives no eno so ekofasade na edeba Bra Faith Homeopathic Clinic ni to be more fair number we so 0540 710 940 0540 710 940 and I say 0547 57 84 94 0547 57 84 94 so wo kuma si Abraham akokobin 18 mo enkra ha yo Santa Maria Abuya Junction honma Koforidua Landry Managers Road El Poly Junction takwade fo nyina monko Anaje Police Station che honma Doctor Kankambodu na